بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمها لبت أخون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميادو أرغن من مذاكرة كلن همجه فامي وحديثك الله سبحانه وتعالى يا إيمان ومغا أرغن من ورم متوري فدا ورتك درستك أرغن من الله إيمان ومغا بلنجه كانتك دشكد حديث الله نبي صلى الله عليه وسلم حديث فرقر بكما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رواك ربني ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. الله سبحانه وتعالى في يوا إفراتك دترا كربي إفراتك بدو بستر رد كربمو كتريوم بدو فرات النوي الله سبحانه وتعالى يفور بودا كتريوه نسبة كربه بدو بستك كربه دتراتك كتري كما إكي كريمتلا فرات النوي مرادك الله سبحانه وتعالى يبدو بستر رد كربي الله سبحانه وتعالى يدتراتك كربه إيرو بودا كتري ودغنوا فراتك الله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى يبور بودا دتراتك فرسارتك بدو بستك ككربه إبس فرات النوي يدعون له الولد إله سبحانه وتعالى ين إباميهم دارك لك نسبة كريه إله دارك لك واكم إباميهم بني مي إباميهم إله سبحانه وتعالى من نسبة كرا بدو بحكي مي بدو بستر رد كريه إروس الله سبحانه وتعالى كتري ودغن نبي إله كتري ودغن نبون نبي صلى الله عليه وسلم حديثك فهو كلك صفة قدبني ثم يعافيهم ويرزقهم. إله سبحانه وتعالى يمي بدو بستر رد كريه إروس إله إباميهن عافية دبوي إله إباميهن رزق دبوي. لو بيت أخون مي حديث أرجو من لبيجان نجه فيلا ورتوجي ترين أم فرطان فيلا ولكي كتري بوديجن نبومي الله سبحانه وتعالى ينسبك كريه كمكة الله سبحانه وتعالى كتري بوديجن نوما أرتكون كتري وما إجوتن نوان مي أرجو من أم فرطما إله كتري بوديجن نبون نسبك كرائر قبول كرنجه إيمان وانجه كمكة نبي صلى الله عليه وسلم صح حديث تكا أديك كيرت القرآن آية تكون منوي الله سبحانه وتعالى ننفر تكا صفة فرتكا أرجو من إنجيل كشنة أرجو من كترين إفس مي هكي دنيا کی حياتك الله سبحانه وتعالى فنان مي هنو أهم بيما أرجو من إله کی صفة فرتكا إله سبحانه وتعالى وصفته إله سبحانه وتعالى ننفرته إنجيل وحي جزرية كيرت القرآن نبي صلى الله عليه وسلم حديث تكون نبي صلى الله عليه وسلم صريح عبارات مي كتري ودجن من الله نسبة قرباني ما أحد أصبر على أذى كتري ودجن من الله سبحانه وتعالى من نسبة قرباني كم يأكو أرغن من قبول قرنجه إيمان وانجه حقيقة كي أرتكون كتري وما الله سبحانه وتعالى كتري ودجن وما إجن وانكم مي إيمان وائرو كتري ودجن من الله نسبة واكم أرغن من قبول قرائرو يا إكو يا فيديكين أرجو من قبول كوني بجيه أرتكم كتيروما إجنوانا أرتكم كتير بدان فهرجا أميهن بدلوجا انتقام هيفموجا كل دانا كنولي بيتيبس إكو علموري بدارواني الله سبحانه وتعالى كتير وديجن وميانني انتقام هيبيوموجا فريها ما كل دم وانتكما إكو جاي الله نسبة كو بدو بستك إبامي هنگه دلون الله نسبة كو إبامي هنگه أتون ليه الله سبحانه وتعالى يا بدو بست بنا من دائرو مي إنجليه جبارو جندوان الله سبحانه وتعالى وحي كربان جاني هم يكن كن إنجليه جبارو ديه
miduluge baaru gendewan Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwanjeni hamekani kunne duluge baaru diyei emi horiha kamaka kuladum wanta odigenwa ilahaku kamuga ilahu subhanahu wa ta'ala odigannawa irwes ilahu subhanahu wa ta'ala ya nisbak kurave badu bastaka ilahu subhanahu wa ta'ala wagutun sazanu debbawa kettere odigannawa ben ilmurin vidaluwani Allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fulekama as-saburaki as-sabur ge mane ke emme boda kettere odigannawa fare ekamaku Shaykh ibn Uthaymin rahimahullah wa Shaykh ibn Baz rahimahullah fada ilmurinna adi muhaqqiqun ta vidaluwani as-sabur emme boda kettere odigannawa fare minan Allah subhanahu wa ta'ala e namfule gota sahhamagun sabiten nuwe namfule gota ekon ilah subhanahu wa ta'ala sifa eba kureve kettere odigannawa fare kam namfule gota sabiten nuwe ilah sifa eba kureve kettere odigannawa fare kam ilmurin vidaluwani kettere ಒಡಿಗೆನ್ನವಮ ದಾದಿ ಎಮ್ಮಾನೆ ದೇಹ ಕೊದ್ದೆ ನಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಡಿಗೆಂಬೆ ಏಕೊನ್ನಂ ಫುಳೆತ್ತೋ ಏಯ್ ಅಲ್ ಹಲೀಮ್ ಕೀವೆಸ್ ಇಂತಿಕಾಮ್ ಹಿಪ್ಪೆ ಒಮ್ಗೆ ಕುಳದುಂ ವಂತಕನ್ ಲಿಬಿ ಒಡಿಗೆಂ ವಾ ಇರುವೆಸ್ ಇಂತಿಕಾಮ್ ನುಹಿಪ್ಪವಾ ಇಲ ಇಂತಿಕಾಮ್ ವಗುತುನ್ ನುಹಿಪ್ಪವಾ ಇಲ ಏಯ್ ಅಲ್ ಹಲೀಮಕಿ ಎಹಂವೆ ಹಿಲ್ಮುವರಿಯಕಿ الحليم جمانه كي الله نسبكو نون اهم فراتك حلم وركن حليم نسبكو راكم بانما اي اين يا دمال فرسار كوري اين يا دمال اجتهتكيا اين يا دتراتك كوري ايروس امي هاي بدلوغا بدو بستنوبن كتريوا مي هاي مكن الحليم علمني بدالوني الصبور فوري ما نفرها مننفله الله اللي بودغم وي اي الحليم Allah subhanahu wa ta'ala ge halim wantakam ge sababun anna natija e ketteri wodigenno maki al halim Allah subhanahu wa ta'ala ge halim wantakam ege natija e ketteri wodigenno maki mi hadu holkon men visnan ebajhe lobeti akhon lobeti ukhtun tak adu aha kam gawana e ukhtun nabes ishara kollani holkon menge gunanta beenon kogge ay fa du lo adikiye alugon men Allah ge oduge hiya wahi kamuge dashugatibe Allah subhanahu wa ta'ala ge bimmati ge hingatibe Allah subhanahu wa ta'ala devvi rizqun kagentibe Allah subhanahu wa ta'ala yang uride mun da'iru ilahu devvi ni'matto ge beenu bifaki enunto ilahu devvi ni'matta mihuriha gunawantaki mihuriha kantataki mi ni'mattoge beenun hifagin e ilahan uride mun da'iru wagutun saza devuma kuladun wantave odigen wa ilahaku kamga Allah odigen wa irus Allah ta'ala argumenna wagutun saza nu devwa ehennama duniya matiga bayekunu tiben Allah miheku uride ira wagutun ilahu saza devwa nam walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ما ترك على ظهرها من دابة الله سبحانه وتعالى ميستكم كرا عمل قصبهم فاقتم سزا دفانا ومبيمتي غنوانا افس دابة افس مخلوق افس علي الله نسبك تمام منك سيكوني واروغا دكما تمام منك بدي واروغا دكما تمام منك وار وسنه بايكو كما بونا مندا ميهون كون كالا بس تكتوم يوغم بونلاني ಉಡುತ ಫಳಫಳೆಯಾಗಿನ ದಾಫದ ಬೀಂತ ಕುದಿವೆಗೆನ್ ದಾಫದ ಫರ್ಬದತನ್ ಉದುಹಿಗೆನ್ ದಾಫದ ಬಸ್ತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯ ನಿಸ್ಬಕ್ಕೊ ಮೀಹುಂತ ಬುಣಮುಮಿದನ್ الله وحيكون تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن ಉಡುತ ಫಳಫಳೆಯಾಗಿನ ದಿಯಂ ಕ್ಯಾರಿ ವೆಜ್ಜೆ وتنشق الأرض بينغلو فلفلاجن إراجن ديون كاري وجه وتخر الجبال هدا فربدت كودي اجي تكغوتا ودوهي جن دافدا كانت تكبون كاري وجه كيف تو الله النسبه كو بون نجيه فدا بستك الله ألتكم بونمو الله سبحانه وتعالى يا ألغن من أريد من دائرو
riyaduwalu etakkame Allahuge dina khilafa algon men kuramun da'iru ilahu algon men navagutun saza nudevvani ilahu ghafilu odigannawati enno balla odigannava ilahu subhanahu wa ta'ala assawa odigannawa mi hundulum beer kura huriha bay ilahu subhanahu wa ta'ala assawa odigannava ehmeta nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mi hadis fulgo ismi bayan kurawani la ahadun asbara ala adha wa ma ahadun asbara ala adha sami'ahu assawa odigannava mafahu Allah subhanahu wa ta'ala ya duttura nisbak kurave kan algon men qabul kurang ebajhe duttura ekam ilahu subhanahu wa ta'ala ya nisbak kurave duttura yaki ilaha egen gellu men libena duttura enno fortama kamaki mi hadis algon men libigan nje filawal ke ilaha kettirive odigennawum mi sifan ilahu sifa kurave ka devara kamaki ilahu subhanahu wa ta'ala duttura nisbak kurave ka mane ki mi hon buna bastakun ilahu subhanahu wa ta'ala ya duttura nisbak kurave genda kan badu bastabunima kirtu qur'an ga allah hakum innal ladhina yu'dhuna allah wa rasulahu allah ilahu ga rasula duttura kurami hadan nase la'anahum allah fi dunya wal akhirah allah ta'ala dunya akhiratuga ifadamihun la'na labawai وأعد لهم عذابا أليما إباميهم نتكا ذين دني عذاب إلى سبحانه وتعالى تيار قربا فاي إهم مي آية مس أدي ميادو حديث مس أقول من إنجي جندني الله دكتورا إبان نسبة قربا دكتورا إبان نسبة قربا إكمكو إله النسبة قربا دكتورا يا أرتكون النسبة قربا دكتورا يا تفات ilah subhanahu wa ta'ala ya duttura kurewum not badu bastake raddu kurewum ekun ilah kay bis gellu menne gellum oti alaya ehm allah subhanahu wa ta'ala kiritu qur'an ga wahi kurabani wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri innahum lan yadurru allah shay'a kafiru allah subhanahu wa ta'ala angaba fagota khilafa ulumattaka awasbegan namihunge amal tawge sabun kalege fan hitama fulu nukurawwashe innahum lan yadurru allah shay'a hama kashorun ebami hunnaka allah gellu mennu devene allah gellu mennu devene duttura nisbak kurawun kam gawies mi ay kolgu men dannan jehe ilah subhanahu wa ta'ala mi nisbak kurawe duttura yakun ilah ka gellu mennu libeka ehme qudsi hadisega allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا إتي من إله قالوا تكون لو أن أولكم وآخركم تيبامي هم إم فرتما ميها إم فشجين إم فهم ميها يا همي أديك إنسين كان ينو وإنسكم وجنكم إنسنا جن إم إكويكيga إم فرتما إنسان هذا إم فرتما جني infeshigen emme fahu insana emme fahu jinniya hame emmen ekwegen emmen naki emme taqwaveri ala fada alun takikkam gabiyas allah subhanahu wa ta'ala ge mulka ilahu ge raskam fula iturwa evsitennete ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا إتي من إله قالوا تكون إم فرتم إنسانا إم فهو إنسانا يا هميا إمي هن إكو إم فرتم جني إم فشجع إم فهو جني يا هميا إم إكو جن إم منكي بمتي جوا إم نبا إم نلفا على فد أرون تكيكم جويس ما نقص ذلك من ملك شيئا تمن إلهك راسكم فلون إفسيت أني فسنوان إهميما الله دكتورا نسبة كرون كم جابيس ألقون من إياه إكو إمام وانده ميكون إلهك جلو من نوانك إكمكو إله سبحانه وتعالى النسبة كدارك لك بيه إله سبحانه وتعالى النسبة كو إله سبحانه وتعالى صفة فرتك خلاف بس تك بني من دائر إله دكتورا إبا نسبة واقع دان نجيه ألقون إهميما نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرباني ما أحد أصبر على أذى سمعه أذى يفهم يعني سمعه السوا ودغن بابا ميدولم بير قرا بستا السوا ودغن بابا إله سبحانه وتعالى يا نسبة قربة تيمنا كم من حديث إنجيل مدني السوا ودغن هذه فهر أقول من هذا كلهم كبار فرتم كمكي
kettiriwe wodigennamun Allah nisbat kurevek devana kamaki duttura Allah nisbat kurevek kettiriwe wodigennamun Allah nisbat kurevekan danna iru algomen dannan ebajehe e kettiriwe wodigennaumaki intiqam hiptomuge furihama huladumanta kama eku kettiriwe wodigennawa kettiriwe wodigennaumaka duttura nisbat kureve eru e duttura eke ila subhanahu wa taala evs gellume egen libena duttura nonka den eya kumi andani sami'ahu aswa wodigennawa alutakun dolong beru korami basta sirrun tantanga tibe beru kora basta ebbe ko anabbe ko sallako Allah ge dina khilafam kora masakkatta insinna adu niwe hisabekkama hiko tantana gossa tibe tantanuge terega tibe emi hon dakka wahakata Allah aswa wodigannawa adikiye bimmati gawa emme izzattari tankamuga bayakumi hum buna mundafada tantanga wes dakka wahakata Allah aswa wodigannawa bay tantanga dakka wahakata dakka mi honna hiwafada mitanuge teriya wanumo mitanuge dorum wanuma fahu den mitanga dakka wahake nuliu wen barabar liu wen hemwima etanuge dakka wahake vies Allah barabar aswa wodigannawa dem yannani mi hadisuga timwana kamaka yad'una lahu hatarwana kamaka yad'una lahu alwalad ebamihum ila subhanahu wa ta'ala ya darikalaku wa kama da'wa ko bunamunde Allah darikalaku wa kama yahudi mis bunani ehnondo no buneto pune yahudi bunani uzair ibn Allah uzair ki Allah ki darikalik nasara bunani Isa alayhi salam ki Allah ki darikalik mushrikun ta bunamundi ai malaika bekaruna ki Allah ga anghen darikambalun Allah ge anghen darikambalun mi basta mi Allah subhanahu wa ta'ala nisbat kureve baduba hekkan duttura hekkan hadisun egigin ebade Allah darikalaku wakama mi buna bunumaki mi boduwegen wa bunumekka mi duwaswaraki mi wahakaya warak gulun huri duwaswar ehnonto Decemberu masmu Decemberu 22 yadak bawiha madur hisabegganum fansa visoti Decemberu fansa wi haki muslim nantakkiya mi hum wes غير مسلمون بايك كهلا كيان نجيه فد تهنيات كيادوه انونتو كريسمس فاهنga kuradus عيسى عليه السلام ufam ve wadagen nabi duwas kama bune bayakumi hon duhe faahanga kurati muslimun emi hon tahniya kiyadus muslimun nalgo miden nabi bainal qausain muslimun ge teren baymi hon wahak muslimun ge teren baymi hon wahak ebe emi honna tigota tahniya kiyumaki hudda kamen nune bune mummi bunani ko ba hamasle ki merry christmas happy diwali mikala eki ettikiya ghayru muslimunna eki emi hunge eid tawge tahniya kiyum mige terega mi annani Isa alayhi salam ufam ve wadagen duwas kama bayakumi hum da'wa qura duwas emi hun ifahanga qura duwa hattaka emi hun tahniya kiyumis lobe takhun mega Isa alayhi salam ufam wadagen nabi furatam kamaka December mahegganon kiritu Qur'anun ekangenge December mahaki fini muso Isa alayhi salam ufam wadagen nabi hunu musum ge fahu kolug hunu musum ge fahu kolug ehme furatam kamaka e tarikh wes nube devana kamaki Isa alayhi salam ufam wadagen nabi kama emi hum fahan kuramunda mi duwa ki adage bekalak ufam wadagen nabi kama emi hum fahan kuradu henno emi hum Allah ge darikalik kama buna bekalak ufam wadagen nabi duwas kama bune emi hum fahan kuradus mane ki Allah darikalik ufam wadagen nabi duwas kama bune emi hum eduwas fahan kurim muslimun emi hum marhabae tahniyae mikiyani kike to mikiyani demi ha ko zina kuran tibba fenum Allah ti demi hun libe dari ki kibaga baraka Allah bashi ehem bunu kala kamen non to ehnon to ei faafa mi faafa kuran tibba faafa demi hun kurati e faafa baraka Allah bunge di algon men mi dua kuran hame egota Allah dari kala ko nisbekko e duwas faahanga kurati algon men mi tahniya kien hadanya heron algon men na ei warabbodu go henge kurebe amalak eyin algon men duru helibe rakkatir bang abje yad'una lahu alwalad
emihon Allah subhanahu wa ta'ala ya darikala kuwaka man nisbat kurumumes Allah ta'ala emihon afiyatu devvawe emihon dulhe sihhatu devvawe mige engigende sihhatu devva faratiki Allah ta'ala ka sihhatu devva faratiki Allah ta'ala ka miyadu algon men balivu mun algon men awah duvva gannani hospital an udasha kenu midannawani islam dinaki sabab tawga hifuma gowala di ekon hospital gos huriha wasilattake ge beenu hifa nimumun demves rangal numa emme fahudoraka Allah subhanahu wa ta'ala ge dorkoluga taki jahatam mi fenna ekama aslu haqiqataki muslimun takik kamuga wejjiya emme furatama taki jehinde he dorkolaki Allah subhanahu wa ta'ala ge dorkol Allah subhanahu wa ta'ala emme furatama du'a kurawen jehni sabaki ilahaki shifa dibba fara wa idha maridtu fahuwa yashfin Ibrahim alayhi salam tawhidu ga hluringa bappa vidalwani kiman kalege faanu baliwe wadagin fiya shifa dibba faratiki Allah subhanahu wa ta'ala washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifa dibba washiye iba ilahaki ye ash-shafi iba ilahu dibba shifa fiya ituru ev shifa nuwe hadithu gami annan ehmima algon men dannan je mi hadithu engigen ebade afiyat dibba faratiki Allah ta'ala sabab tawga hifamwi sabab tawga hifuma ko algon men afiyatan ide Allah ga hadratu gadannam iya ekum yannani emme fahokamaka wa yarzuquhum ila subhanahu wa ta'ala ibami hunna rizqu devvawe mige bade rizqu devva farataki Allah ta'ala ka rizqaki mihe ka hifettana ecce nonka ehme mi annani salafum ge bekala ka behe gotum ekalege faanu zuhudu veri wara veri sababa behe gotum suwal kurewunima devvi jawabu gami annani timan kalege faanu duniya hedi uleka nujheye duniya ke kantatan hasil nuwedanati kambodu wegen uleka nujheye sabaki timan kale faana engi wada gannawe timan kalege faana liuvi fo rizqo hen evves mi heka anu libenaka timan kale faana liuvi fo rizqo timan kalege faana komme wes eggutakun libenaka algon menge mammange banuko algon men waniko algon men libena rizqo ni liuvi fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekam bayan kurava digo hadis egga bayan kuravani 40 hafta wumu 40 duas wumu 40 duas wumu furatama e banuga onna e darige marhalata badal wumu ade 40 ko 40 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك هترونا timmana salis ve hatarona salih hame diumu eha hisabun malaika bekalak fonu beve malaikata wadage liuwa kantatawge tereng ekkama ki enage rizqo bikatbi rizqihi wa ajalihi enage ajala enage rizqa mi timone liuwe fa e algo men libendi hecce algo men ka nulibenu dan nulibendi hecce viya kitam warka mashay kuriyas anuliben ehvima algon men qabul koran jeheni mi hadithum wes engigen dani rizqu debba farataki Allah ta'ala kam bayaka ehem bayge rizqu nu hife hettena kan beer futa fenna gotun faharuga algon men liben huri etchekama fenna etche hifa hatta laskura vidan ekam akhiruga algon men liben jehecche vijya ham algon men liben jehecche vijya liben ehem mi lobete akhun kandeli fo wagut wes jehegen first minute ba dakkale algonda ehem mi hadisun algomen libigan nan je ibrat tawge tereng kanta talgon adi farj kor kollan ekkamaki Allah subhanahu wa ta'ala ya kettere odigatun nisbat kureveka ela subhanahu wa ta'ala kettere odigatun nisbat kureve iru ei furihama intiqam hippamga kuladum antakama eki kettere odigannawa makka eya ko Allah subhanahu wa ta'ala duttura nisbat kureveka maneki mihun kura amal tawge sawbun mihun buna bas tawge sawbun ila subhanahu wa ta'ala ya adaga bahum buna kama bana duttura waka ekama ila subhanahu wa ta'ala ya minisbat kureve duttura yaki ega evs gellume ekule fa duttura nonka eya ekum yandani Allah subhanahu wa ta'ala aswa udigannawaka algo men dulum beer kura komme bahivs ila subhanahu wa ta'ala aswa udigannawaka den eya ekum yandani Allah subhanahu wa ta'ala kan afiyatu devani صحة دبني يا إكو رزق دبا فراتكي الله سبحانه وتعالى مي فتوك مؤلف مي حديث جنة وافني الله إيمان ومك بابك أهم مي حديث الله إيمان ومك كانت تكا غوليجن ألقى منا إنجي جندا كانت تمي ذكر كل وني إما فهو بها كبرنا لعنتي لو بتأخون باي ميهم فاف كرم دائر باي ميهم الله سبحانه وتعالى أريد من دائر بس
emihun wagutun saza nulibun ei emihun hitun Allah subhanahu wa ta'ala emihunna e saza devuma eggotaki kuladum wantave wodigen nuwani anuwata aneggotaki Allah subhanahu wa ta'ala ghafilo wodigen wani anuwata emihun qura faafe ke faafe nunkama Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga liwbeni mi baykum hum qabul qura kantatak emihun bunani faafa qura mun dairus mahra ibali be miyoni iche bali be adiki bay muslimu mes bunani ena eveni miyoni kam qura irus ena ulani eveni miyoni hen ufalugay eveni miyoni rizqen ena libe ehuri ha faafen ena qura mun dairus lobeti akhun mi Allah subhanahu wa ta'ala efada mihunna tawba mattaka devva fursat ebaami hon tawba nuwajji kamuga waanama ebaami hon devva saza iduru kurevu mattaka Allah devva muhlatumi ehmwima faafa qurami ha ya rizqu libun ena tanavas kon ulun ei evves halega Allah ghafilo wodigannawaati ennu ei ena qura faafa kannuwaati kinu ei ene ki Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wodiganwa alaka waati kinu komme Allah rizqu devvani ila ruhi wodigannawa alunna sa ruhi wodi nugannawa alunna bas ruhi wodi gannawa alunna rizqu devani ebami hun qura hayo amal takwi sabun ebami hun devwa ni'mat toge gotuga adi imtihanu ebami hun veskurevu mattaka ruhi wodi nugannawa alunna Allah subhanahu wa ta'ala rizqu devani ebami hun imtihanu kurevu mattaka mi aram gami ufaluga ebami hun ule eru Allah ga maga rujua wan ebami hun eba kereto bellew mattaka e fursat devani ehmwima evs halega bayakumi hun faafa qurati e faafa quramun dairus Allah emi hun rizqu devumaki ebami hun qura faafa kanwa sababenno faafa kanwa sababen Allah wahi qurabani wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar aniyaveri muradaki faafa qurami hum e qura faafa yamendu Allah ghafilo wodigannawa kama hinu qurash inma yuakhiruhum Allah ebami hunna e badalu saza devun laskurabani liyawmin tashkhasu fihi al-absar birun lota hului fawadu hattake maniki qiyamat du hattake ehlo beti akhun Allah subhanahu wa ta'ala faafataka algomenna kureve irwes algomenna saza nudevva algomenna vagutu mudebbani tawba mattaka tawbawe Allah ge maga rujuambi tawba nuitibba Allah ge intiqam ge wagutu asjihdiya den algomen salame qur'an kurevene ekak wesnannane Allah ta'ala algomen emmenna kiwes Allah ge maga rujuwe Allah iman bun haqqu gotu ge ilaha iman ba hewla fa salihu alunge tereng alun takam galla bawash subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.